dushobora kubyemeranyaho. Uyu munsi ntabwo tugitungurwa n'amatangazo yuko hadutse icyorezo gishya cyica abantu benshi kandi cyandura vuba. Ndavuga ko tutagitungurwa kubera ko tumaze kubimenyera, kubera ko tunahirutse kugira icyorezo cyadufungiranye mu nzu imyaka irenga 2, kidupfuka umunwa n'amazuru kandi kidusunikira gukaraba intoki inshuro nyinshi ku munsi. Uko niko ibyorezo bikora, bihindura imibereho y'abantu. Nubwo tutagitungurwa n'ibyorezo, ariko twari dukeneye kubiruhukaho gato, kubera ko nibwo twari tugisohoka muri COVID-19. Ikibazo nuko mu bihe twari tukirimo guhangana n'ingaruka twasigiwe na COVID-19, twahise tumenya andi makuru. Uyu ni Minisitiri w'Ubuzima Dr. Nsanzimana Sabin. Mu Rwanda hamaze kugaragara icyorezo cy'indwara y'umuriro mwinshi iterwa na virusi ya Marburg. Umubare munini w'abayirwaye n'abo yahitanye wiganje mu bakora kwa muganga, cyane cyane ahavurirwa indembe. Minisiteri y'Ubuzima, inzego za leta zindi n'abafatanyabikorwa turi gukorana gushakisha abahuye n'aba barwayi ndetse n'abahuye n'abitabye Imana. Iyi virusi yandura cyane mu gukora ku maraso, amatembabuzi y'uyirwaye, cyangwa gusangira ibikoresho, imyambaro byakoreshejwe n'uyirwaye. Uwanduye virusi bishobora gufata hagati y'iminsi 3 kugera ku byumweru 3 ataragaragaza ibimenyetso. Ni indwara igira ubukana bwinshi ku buryo wahuye nayo agira ibyago byinshi yo kuba yamuhitana. Cyakora turi gukora ku buryo hapimwa kare abagaragayeho uburwayi bagakurikiranwa kugira ngo twirinde ko hagira abaremba cyangwa hagira abongera guhitanwa nayo. Ibimenyetso biranga iyi ndwara ni umuriro mwinshi, kubabara umutwe, kuruka, gucibwamo n'ibindi. Wahuye n'urwaye iyi ndwara wese tumushakiraho akurikiranirwa, hari abaganga kugira ngo turebe ko atagaragaza ibimenyetso, yanabigaragaza agahabwa ubuvuzi bukwiriye. Abitabye Imana nabo tubaherekeza mu cyubahiro, hirindwa ko hatagira abahandurira. Turi gukora n'imiryango mpuzamahanga dukumira iki cyorezo. Mu gihe dukomeje ibikorwa byo gukumira no guhangana n'iyi virusi ya Marburg, namwe hari ibyo tubasaba. Icya mbere ni ukudakuka umutima. Ikindi, kubahiriza ingamba zo guhangana n'iki cyorezo, cyane cyane kwirinda gusangira ibikoresho n'umuntu ufite ibimenyetso bisa n'ibya Marburg, gukaraba intoki hakoreshwa amazi meza n'isabune, ndetse no gukoresha umuti wagenewe kwica udukoko uzwi nka sanitizer n'ibindi. Tuboneyeho uyu mwanya ngo twihanganisha imiryango y'abahitanywe n'iki cyorezo, kandi tubizeza ko leta y'u Rwanda izakomeza kubaba hafi. Ubufatanye bwacu nibwo bwatumye dutsinda ibyorezo byabanje. N'iki nacyo twizeye ko tuzagitsinda vuba. Ibyo turabyizeye cyane, kubera ko buri gihe ibyorezo byaratwibasiye turabinesha tubikesha iterambere mu buhanga bw'ubuvuzi rigeze ku rwego rushimishije. Uyu munsi gukwirakwira kw'icyorezo byoroshye kuruta uko wabitekereza. Mu gihe umuntu umwe acyanduye, twebwe tutaranamenya ko hari icyorezo, cyo kiba kiri mu ndege, mu bwato cyangwa se mu modoka kirimo kigana mu bice bitandukanye by'isi. Ni iyihe nkomoko y'iki cyorezo cyitwa Marburg? Marburg ni umujyi wo mu Budage utuwe n'abantu 76,000. Ni muri leta yitwa Hesse. Ni gute uyu mujyi w'Ubudage ucumbikiye kaminuza nyinshi waje kwitirirwa icyorezo cyahitanye ibihumbi by'abantu, abandi kikaba kibaryamishije mu bitaro? Indwara nka Marburg bayita fièvre hémorragique, kubera ko ni indwara itera umuriro mwinshi kandi uyirwaye ikamwica ava amaraso mu bice by'umubiri byose bifite umwenge. Mu magambo make, ni indwara nka Ebola. Iyi ndwara yavumbuwe mu mwaka w'1967. Umujyi wa Marburg wo mu Budage ni umujyi urimo za kaminuza nyinshi n'ibigo bitandukanye by'ubushakashatsi. Birumvikana umujyi nk'uyu ubamo abashakashatsi benshi kandi ugakorerwamo ubushakashatsi butandukanye.
muri uwo mwaka w'1967 hari abashakashatsi mu by'udukoko bo muri kimwe mu bigo by'ubushakashatsi muri uwo mujyi bari barimo bakorera ubushakashatsi ku nguge. Ni inguge z'icyatsi bari bakuye i Bugande. Izo nguge zari zifitemo aka gakoko ka Marburg, ariko ntabwo kitwaga gutyo. Izo nguge zaje kwanduza abo bashakashatsi, batangira kugira ibimenyetso by'iyi ndwara tuzi uyu munsi. Icyo gihe nibwo iyi ndwara yari ivutse, kubera ko abo bashakashatsi banduje abandi bantu mu mujyi wa Frankfurt, nabo banduza abandi mu murwa mukuru w'icyahoze ari Yugoslavia, Belgrade, nabo banduza abandi, none dore natwe kitugezeho. Iyi ndwara bayise Marburg kubera ko ku nshuro ya mbere yaturutse mu nguge zakoreweho ubushakashatsi muri uwo mujyi wa Marburg. Aba bashakashatsi 31 bo muri icyo kigo cy'ubushakashatsi muri Marburg mu Budage nibo banduye iyo virusi icyo gihe. 7 muri bo bahise bapfa. Iki gihe iyi ndwara yahise igenda imera nk'iyibagiranye mu gihe cy'imyaka 10. Iza kugaruka mu 1975 ubwo yicaga umunya-Australia wari uvuye muri Zimbabwe. Izi virusi ziza zikamara abantu hafi ya zose baziha amazina y'ahantu zagaragaye bwa mbere. Mu mwaka wakurikiyeho w'1976 uwihaye Imana w'Umubirigi yafashwe n'indwara ubwo yari ahitwa Yambuku muri Zaire, ubu ni muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hahise hafatwa ibipimo by'amaraso ye babyohereza ahitwa Anvers iwabo mu Bubiligi. Ibi bipimo babijyanye mu ndege bitwawe n'umugenzi usanzwe rwose, ariko bari babishyize muri thermos nk'iyi dushyiramo igikoma. Abashakashatsi b'Ababiligi bahise bapima ayo maraso ye. Igitangaje nuko banayapimaga batikingiye habe na gato. Bayabonyemo agakoko kanini kameze nk'inzoka cyangwa se umunyorogoto. Mwibuke virusi ya Marburg yo yari izwi. Aka gakoko babonaga gasa na Marburg, ariko mu by'ukuri atariyo. OMS yahise isaba ko bahagarika ubwo bushakashatsi kuri iyo virusi byagaragaraga ko ikomeye kandi ishobora kuba yandura vuba. Gusa bisabwe n'umwe mu bategetsi b'Ububirigi, umwe mu bagize rya tsinda ry'abashakashatsi witwaga Peter Pio, yahise afata indege ajya Yambuku muri Zaire, hahandi wa Mubirigi yafatiwe. Ibyo yabonye hano Yambuku mu bitaro byaho nibyo byatumye abona ko ahubwo abantu bashize. Mu ivuriro abihaye Imana nibo bavuraga abarwayi, ariko iyo byabaga ngombwa ko batera umuntu urushinge bakoreshaga rumwe kuri bose. Barukuraga muri umwe bakarutera undi. Yanabonye ko abantu bose bitabiraga ibikorwa byo gushyingura abapfuye nabo bageraga mu rugo bagafatwa na ya ndwara yahitanye nyakwigendera. Icyo gihe abantu 318 nibo bafashwe n'iyo ndwara, maze 280 muri bo barapfa. Iyi virusi itari izwi yahise ihabwa izina ry'umugezi wo muri ako gace yagaragayemo bwa mbere. Wari umugezi witwaga Ebola. Muri uwo mwaka iyo ndwara yanibasiye Sudani. Abantu 284 barapfa. Mu 1995 ahitwa Kikwit n'ubundi muri Zaire, iyi ndwara yishe abandi bantu 254. Hanyuma irongera iragenda iza kugaruka mu ntangiriro z'ikinyejana cya 21, yongera gutungukira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ihita ijya no muri Gabon no muri Kongo Brazzaville. Tuvuze kuri iyi ndwara ya Ebola kubera ko isanishwa n'iyi ndwara. Iyi ndwara ya Marburg abantu bashobora no kuyanduzwa n'uducurama turya imbuto, chauve-souris frugivore. Gukwirakwira hagati y'abantu byo binyura mu gukora ku matembabuzi y'umuntu wayanduye. Amatembabuzi avugwa aha ni ibyaturutse mu mubiri w'uwo muntu byose. Ubwo birumvikana harimo no gukora ku bintu byagiye hayo matembabuzi. Kugeza ubu nta muti nta n'urukingo rw'iyi ndwara ruraboneka. Mu birebana n'indwara z'ibyorezo hari icyo bita taux de létalité.
uyu ni umubare w'abantu bicwa n'indwara runaka ugereranije n'umubare w'abantu iba yafashe. Ishami rya Loni rishinzwe ubuzima rivuga ko taux de létalité kuri Marburg ari hagati ya 24 na 88%. Ni ukuvuga ko mu bantu 100 ifashe abari hagati ya 24 na 88 irabahitana. Ku rutonde rw'indwara zica cyane Marburg iri ku mwanya wa 18, ni inyuma gato ya Ebola. Hari indwara zizwi ko zifite taux de létalité y'100%. Ni ukuvuga ko uwifashe wese ibigomba kumwica. Indwara ya mbere yica uwifashe wese yitwa encephalopathie spongiforme transmissible. Iya kabiri ni rage, hari abayita ibisazi by'imbwa. Iyi nayo ifite taux de létalité y'100%. Ubwo mu bantu 100 ifashe bose bahita bapfa. Iyi Marburg rero nayo iri muri 20 za mbere ku isi. Umuntu ufashwe n'iyi ndwara agira umuriro mwinshi, bigakurikirwa no guhitwa, akababara mu nda cyane kandi akagira isesemi. Muri Afurika iyi ndwara yigeze kwibasira Guinea Conakry, Angola, Afurika y'Epfo, Uganda. Mu miterere aka gakoko ka Marburg kaba ari karekare kameze nk'urudodo, kari mu dukoko bita filoviridae. Ni agakoko kari mu muryango umwe n'agakoko ka Ebola. Zose ni virusi zitera umubiri w'umuntu umuriro mwinshi, kandi nyuma uzirwaye akava amaraso ahantu hose hari umwenge ku mubiri. Bikurikirwa kandi no gutakaza amatembabuzi menshi mu mubiri. Nyuma hakurikiraho urupfu. Aka gakoko ka Marburg kakunze kwibasira inshuro zirenze imwe aka karere ka Afurika y'Uburasirazuba: Uganda, Kenya, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Afurika y'Epfo, Angola. Mu kwezi kwa 8 2021 bw'iki cyorezo cyabonetse muri Guinea Conakry. Iki gihe bwari bwo bwa mbere iyi ndwara igaragara muri Afurika y'Uburengerazuba. Iyi ndwara bayita murumuna wa Ebola. Uguhuza iyi ndwara na Ebola bishingira ku ngingo 3. Ibimenyetso byazo ni bimwe, uburyo zandura ni bumwe, ndetse n'ibice by'isi zakunze kwibasira ni bimwe. Uburyo bwo kwirinda ikwirakwira ry'izi ndwara ni ukurinda ko abantu bakoranaho mu gihe hataramenyekana uyifite n'utayifite. Iyi niyo mpamvu iyo iyi ndwara ivuzwe mu gace runaka hahita hafatwa ingamba zibuza abantu guhura no gukoranaho. Nk'ubu ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Rwanda yasabye abakozi bayo gukorera mu rugo. Ni ingamba zafashwe mu kwirinda ko iki cyorezo cyakwirakwira. Iyi ambasade yavuze ko serivisi zose zasabaga ko abantu bahura n'abakozi bayo ngo zibaye zihagaze, zirimo izihabwa abafite ubwene igihugu bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse n'ibazwa rijyanye no kubona visa. Ishami rya Loni rishinzwe ubuzima ryo ryavuze ko mu gihe u Rwanda rurimo rurashyira mu bikorwa ingamba zose zirebana no kubuza iki cyorezo gukwirakwira ndetse no kugihagarika burundu, iri shami ngo rirafasha Leta y'u Rwanda ibishoboka byose. Ebola na Marburg ni virusi zisa cyane ndetse ziri mu muryango umwe. Bavuga ko ziri mu rwego rwa 4, class 4. Iri ni itsinda rihuriyemo virusi zica kurusha izindi ku isi. Ni virusi abashakashatsi ndetse n'abaganga bakoraho birinze ku rwego rwo hejuru. Kimwe n'utundi dukoko twica abantu, hari inyamaswa ziba zifitemo mwene izi virusi zikabana nazo kubera ko imibiri yazo iba ifite ubudahangarwa bwo hejuru kuri izo virusi. Iyi Marburg na Ebola bivuga ko ziba mu mubiri w'uducurama ariko zikatwororokeramo ku muvuduko muto. Bitekerezwa ko utuducurama twanduza mbere na mbere iyi virusi inguge. Hanyuma inguge n'ingagi zihigwa n'abantu hamwe na hamwe ku isi, nazo birangira zanduje abantu. Iyo aka gakoko kageze mu maraso y'umuntu cyangwa se andi matembabuzi yo mu mubiri w'umuntu, kaba gashobora kuva mu muntu umwe kakajya mu wundi binyuze mu gukoranaho kw'abantu. Kugira ngo umuntu yandure bisaba ko amatembabuzi avuye mu mubiri w'umuntu wanduye ashobora kurenga uruhu rw'umuntu muzima akinjira imbere mu mubiri we. Bishobora kunyura mu gikomere cyangwa se mu yandi matembabuzi agera mu mubiri byoroshye nk'ibimyira cyangwa se ibyuya.
iyo aka gakoko kakigera mu maraso gahita kibasira utunyangingo tw'ubudahangarwa, gahita gafunga ubutabazi bwose akanyangingo k'ubudahangarwa kagira mu kwirinda abanzi. Ubwo birumvikana utunyangingo tw'ubudahangarwa tuba twamaze gucibwa intege. Iyi virusi ihita ikoresha utu tunyangingo tw'ubudahangarwa twaciwe intege, cyangwa se ubwo ushatse wanavuga ko ari abasirikare b'umubiri baciwe intege. Iyi virusi rero ibakoresha mu gukora ingendo ijya kwanduza ibindi bice by'umubiri w'umuntu nk'umwijima. Iyi virusi igenda mu tunyangingo ubundi twakabaye turinda umubiri. Twa tunyangingo twanduye kandi duhita tuvubura za proteine zijya mu maraso zikayakoreramo utubumbe twinshi, amaraso akipfundika. Utwo tubuye tw'amaraso yipfunditse duhita dufunga inzira z'amaraso ntaba gishobora gutambuka ngo ajye mu bice bitandukanye by'umubiri. Ibice by'umubiri bitarimo kubona amaraso ahagije bibura oxygene, kubera ko n'ubundi oxygene igera muri ibyo bice inyuze mu maraso. Iyo oxygene ibuze, umuntu atangira kuviramo imbere, ya maraso yaviriyemo imbere akagenda anasohoka hanze anyuze mu myenge yose y'umubiri. Uko niko abantu barwaye Ebola cyangwa se Marburg bava amaraso asohokera aho ariho hose hari umwenge. Nyuma y'iminsi mike umuntu yanduye iyi virusi nibwo umurwayi atangira kugaragaza ibimenyetso bya mbere: kubabara imikaya, umutwe ubabara cyane, kubabara mu muhogo n'ibindi. Hanyuma hakaza kuruka, guhitwa, inshuro nyinshi, ukugabanuka k'umuvuduko w'amaraso niko guhitana uwo muntu. Iyo ubwandu bw'icyorezo butangiye, ubuzima bwose burahinduka. Buri wese ahita atangira kumva nta mutekano afite. Ninde watekerezaga ko hari igihe guhererekanya umukono bizaba ari igikorwa cyica? Ubwoba bw'icyorezo bukwirakwira ku muvuduko uruta w'icyorezo, kandi bwo bugera kuri bose. Uyu munsi hari abantu bwamaze kwica batishwe n'icyorezo. Itumanaho ryamaze koroha, gutanga no kubona amakuru byorohera buri wese. Amakuru tuyamenya ako kanya. Ibi nabyo birica, atari ukwica umubiri gusa, ahubwo byica amarangamutima n'ubukungu. Ibicurane by'ingurube, ibicurane by'ibiguruka, SRAS, MERS, Ebola, Marburg. Mu myaka itarenze 10 isi imaze kwibasirwa n'ibyorezo birenze 6. Buri cyose muri ibi byorezo gifite ubushobozi bwo kuba icyorezo cy'isi yose. Mu isi habaye iki gitera ibi byorezo byose? Ninde wakoze ikosa ryadukuruye ibi byorezo? Buri kimwe iyo kivuyeho dusigara twibaza igihe igikurikiraho kizazira.